turabyizera neza yuko turi buze kugira ibihe byiza kuri iyi subject yacu mwaduteguriye. Iraremereye cyane, ugize ngo uyirebe neza iravuga ngo kuri none birakenewe ko FPR itabara Abanyamulenge n'Abatutsi. Hakagombye kujaho muri Congo cyangwa zenda DRC kugira ngo tube turi specific, kuko Abatutsi bari mu bihugu bigera kuri bitatu, bari muri Congo, bakaba mu Rwanda no mu Burundi. So noneho tube specific kuri iki kintu cy'Abatutsi, especially Abanyamulenge bo barihariye, nta kindi gihugu babarirwamo, habe no mu gihugu muri Congo uretse abagiye bayimigra, ariko bari located muri location runaka, cyangwa ahubwo muba mwakoresheje iriya zina nubwo ritaraba officiel, bakoresheje abantu bo muri Noro bashaka kugira ngo bashobore kwigobotora mu mpamvu z'urwitwazo FPR igenda yitwaza ry'Abatutsi ngo irabatabara. So magambo makeya ndagira ngo iyi topic tuyicemwo ibice kugira ngo nkore presentation. Ndakora presentation ngufi kugira ngo tuze kubona umwanya wo kuganira, namwe mutanga ibitekerezo n'ibindi bive mu bibazo, kuko zenda nje uko mbona ibintu nuko ntekereza ibintu siko mubibona. Ariko hagati aho mu bibazo turagenda dusubiza no kugira ngo dushobore kumitinga ubusabe bw'abatumirwa bakeneye gusobanukirwa kuri iki kintu. Ijambo rya mbere ni rivuga ngo kuri none birakenewe ko FPR itabara Abanyamulenge n'Abatutsi. Ndagira ngo tubanze twumve ko birakenewe. Ese ubutabazi burakenewe kwanza? Ese ubutabazi ni ngombwa? Ninde ugomba kuba ari umutabazi? Agomba gutabara mu buhe buryo? So noneho hanyuma turebe yuko ubutabazi FPR yifuza cyangwa isaba gutabara cyangwa gukora, ese niyo iri muri position yo gutabara Abatutsi n'Abanyamulenge? Ibyo nibyo mvugaho mu magambo makeya. Ijambo rya mbere ndagira ngo mpere mu mateka gatoya, nzankenera gusubira inyuma kugira ngo dushobore kujana twese ku murongo umwe, n'abandi baza kudukurikira baraza gukurikiraho. Aha kenshi nabanze n'insigure kuri aba batumirwa bacu bazadutumira. Kenshi murabizi, murantumira mukambwira ngo mboneke, umwanya wanje ukangora cyane, ariko biba bikenewe yuko tugomba kuboneka aha hantu kugira ngo dushobore gusobanura ibintu. Ndiko ndagerageza kureba ukuntu ndwana na schedule zanje kugira ngo nshobore kuzaboneka dukore seri y'ibiganiro kuri ibi bintu. Mu magambo makeya reka mvuge hejuru kwanza y'ubutabazi FPR itabara. Ese kwanza mbere yuko FPR itabara, aba bantu bakeneye ubutabazi. Abanyamulenge n'Abatutsi muri Congo bakeneye ubutabazi. Ese ubwo butabazi bakeneye n'ubwa FPR? Niyo mvuze ngo reka nsubire inyuma mu mateka. Hariya turebye amateka abazungu bagiye batwandikira, kuko abakurambere bacu ntabwo bari barize. Hari amakosa menshi yagiye akorwa mu nyandiko z'igihe abantu bahageze, bakagenda bafatira ku bihe runaka, ugenda bagafatira ngo nk'igihe abanyabyinshi bahunze baja muri Congo, mbese baja muri kiriya cyaje kwitwa Congo, bamanuka baja mu majepfo y'uburengerazuba bw'u Rwanda, nimba rwo bitaga rwa Gasabo, I don't know nimba narwo rwari rwabaho igihe cy'iyo Royaume Rwanda. Sinzi nje w'amateka y'u Rwanda, nta nubwo nkenera kuyinjiramo kugira ngo ntaza kumesinga ibiganiro byacu. Icyo nshatse kuvuga ni ukuvuga yuko igihe icyo ari cyo cyose basogokuruza
babereyeho hariya ni igihe kidashobora gusobanuka kuko icyo gihe ibiharuro mu mitekerereze na level y'ubumenyi bw'ibihe n'ubumenyi bw'ubutaka ntabyo bari bafite. Abantu bagendaga bavuga ndetse habe n'amazina akenshi akoreshwa yaba arayamoko, yaba arayibihugu, yaba arayimisozi, yaba ari ay'inzuzi. Muri Afrika ugenda usanga harimo mistake zagiye zikorwa, bavuga gutya abazungu bo bakandika mu yindi context cyangwa nkuko bashoboye kuzumva bavyakiriye mu matwi yabo, uko pronunciation yaje abaruko bita icyo kintu. Uyu musozi bakawita ngo Mitumba, aba uyu bakawita ngo Bukavu, bavuze Inkavu, ahangaha bakahita uko bagiye bita ibihugu zose. Mbese mu magambo makeya ngaruke kuco mpanshaka kuvuga niki, nuko aya mateka tutagomba kuyahagararaho ngo twumve yuko ari amateka y'ukuri tugomba kwizirikaho ngo twumve yuko ngo ribaye ihame, ahubwo tugomba gutekereza kabiri tukareba ese bayanditse mu buhe buryo, bari bagamije izihe, nizihe tendance politique, niki bari bagamije mu gusenya imico n'imyizerere n'imiturire y'Abanyafrika uko bari batuye mu matradisiyo yabo ni muri bene ubwo buryo. Mbese mu magambo magufi, kuva icyo gihe twabereyeho hariya kuri buriya butaka bwaje kwitwa Congo, nta gihe twigeze tuhaba twenyine, kandi conflict uretse kuri buriya bwiswe Congo n'ubu bwitwa u Rwanda n'ubu bwitwa Burundi na buriya bwitwa Tanzania na buriya bwitwa Uganda n'ubu bwitwa Sudane na za Ethiopia n'ahandi, hose hagiye haba intambara zitandukanye kubera impamvu za conflict zitandukanye, ari nacyo zatumye ari iz'amami abangaba bakabyigaba, aba bakaba bafite izindi nyungu bakeneye hariya, bakarwanya abandi barushije abandi imbaraga bakagumanaho. Nta wari ufite ubutaka ngo abwite ngo n'ubwiwe ngo hani wanje hani. Mbese aba dernier occupant n'abantu bagiye bagera mu gihugu bavuye mu kindi gihugu. Mbese imipaka yaramaze gucibwa, nicyo gihe immigration yatangiye. Abantu batangira bayimigra bava mu bihugu, bakava muri Congo bakaja mu Bugande, bakaja muri Centrafrique, abantu bakava muri Centrafrique bakinjira muri Congo, bakabona kuba woshobora kuvuga ngo uyu muntu afite origine iva mu Rwanda. Nk'abatutsi bavuye mu Rwanda bazanwe mu bibazo byo gukora mu makompanye, kubaka imihanda, amasheme de fer, amarayi ya train. Abo ngabo n'abantu n'abayimigre bavuye mu Rwanda kuko imipaka yari yaramaze kubabaza, bazanwa muri Congo. Ariko baje muri Congo, abo bayimigre baje muri Congo basanga hari abandi batutsi n'abanyamulenge batuye kuri buriya butaka, ari aba autochtone, ari aba originaire, mbese ni bafite origine hariya, kuko originalité y'abantu ntabwo ikomoka kubo bahuje isano, ahubwo igihe imipaka yakibwaga muri aho ngaho. Aho hantu tube habe clear kwanza muri ubwo buryo. Nukuvuga yuko immigration, ikibazo kiri hagati y'izi conflict ziri kuri iyi barriere cyangwa kuri iyi border iri hagati y'u Rwanda na Congo ni yihe? Nizi movement, ikibazo cha Rwanda Congo, Rwanda, Burundi, ziriya zari nk'intara za Congo. Noneho muri urwo rwego, noneho abantu kuva mu Rwanda kuza kwiga muri Congo cyangwa kuza gukora muri Congo ntabwo byari bigoranye, kuko byari bisa nk'aho ari amaprovinsi amwe, kimwe n'uko umuntu bitagorana kuva muri Kivu ngo aje gukora muri Katanga cyangwa ave muri Katanga aje gukora muri Bandundu. Nuko noneho igihe imipaka yaje gukazwa, noneho hakabaho u Rwanda rukikukira, u Burundi bukikukira, bikaba ibihugu. Hasibe kandi kuba iyindi immigration y'igihe cy'impunzi za 57 na 59, mbese baje guhabwa nationalité par défaut, mbese babahereza ubwene gihugu, mbese kubera yuko hari inyungu mu butu yari afite muri abo banyarwanda bari hariya, especially Bisengimana ari wo wabisabye. Noneho iki kibazo nticyarekeye aho ngaho, bari abantu intambara kandi zasuye kandi kuza kuba 91 hasuye kandi kuba imvururu hagati y'iriya frontiere. Abantu b'inkotanyi cyangwa izi FPR
baza gukora amakampanye yabo basensibiliza amakambi nguko bari barahungiye muri ibi bihugu bizungurutse u Rwanda, Ubugande, muri Tanzania na Burundi na Congo. So ibi bihugu byari bizungurutse u Rwanda, byari bizirimo impunzi z'abanyarwanda b'abatutsi bashaka gukora rebellion yabo yo kugira ngo bagaruke mu gihugu. Noneho muri izi rebellion zabo bari ko bakora, baragiye bagera naho barikinga Abanyamulenge. So noneho baragenda baja kujoininga iriya struggle y'inkotanyi, iriya struggle y'u Rwanda. Ariko mu kuyijoininga Abanyamulenge bayijoininze batekereza yuko byenda hari ikintu bazabafasha, kubera igipindi bariko batera berekana yuko bafashije za Tanzania zafashije Uganda yafashije u Rwanda. Havu ahangaha bakahita uko bagiye bita ibihugu zose. Mbese mu magambo makeya ngaruke kuco mpanshaka kuvuga niki, nuko aya mateka tutagomba kuyahagararaho ngo twumve yuko ari amateka y'ukuri tugomba kwizirikaho ngo twumve yuko ngo ribaye ihame, ahubwo tugomba gutekereza kabiri tukareba ese bayanditse mu buhe buryo, bari bagamije izihe, nizihe tendance politique, niki bari bagamije mu gusenya imico n'imyizerere n'imiturire y'Abanyafrika uko bari batuye mu matradisiyo yabo ni muri bene ubwo buryo. Mbese mu magambo magufi, kuva icyo gihe twabereyeho hariya kuri buriya butaka bwaje kwitwa Congo, nta gihe twigeze tuhaba twenyine, kandi conflict uretse kuri buriya bwiswe Congo, n'ubu bwitwa u Rwanda, n'ubu bwitwa Burundi, na buriya bwitwa Tanzania, na buriya bwitwa Uganda, n'ubu bwitwa Sudane na za Ethiopia n'ahandi, hose hagiye haba intambara zitandukanye kubera impamvu za conflict zitandukanye, ari nacyo zatumye ari iz'amami abangaba bakabyigaba, aba bakaba bafite izindi nyungu bakeneye hariya, bakarwanya abandi barushije abandi imbaraga bakagumanaho. Nta wari ufite ubutaka ngo abwite ngo n'ubwiwe ngo hani wanje hani. Mbese aba dernier occupant n'abantu bagiye bagera mu gihugu bavuye mu kindi gihugu. Mbese imipaka yaramaze gucibwa, nicyo gihe immigration yatangiye. Abantu batangira bayimigra bava mu bihugu, bakava muri Congo bakaja mu Bugande, bakaja muri Centre Africa, abantu bakava muri Centre Africa bakinjira muri Congo, bakabona kuba woshobora kuvuga ngo uyu muntu afite origine iva mu Rwanda. Nk'abatutsi bavuye mu Rwanda bazanwe mu bibazo byo gukora mu makompanye, kubaka imihanda, amasheme de fer, amarayi ya train. Abo ngabo n'abantu n'abayimigre bavuye mu Rwanda kuko imipaka yari yaramaze kubabaza, bazanwa muri Congo. Ariko baje muri Congo, abo bayimigre baje muri Congo basanga hari abandi batutsi n'Abanyamulenge batuye kuri buriya butaka, ari aba autochtone, ari aba originaire. Mbese ni bafite origine hariya, kuko originalité y'abantu ntabwo ikomoka kubo bahuje isano, ahubwo igihe imipaka yakibwaga muri aho ngaho. Aho hantu tube habe clear kwanza muri ubwo buryo. Nukuvuga yuko immigration, ikibazo kiri hagati y'izi conflict ziri kuri iyi barriere cyangwa kuri iyi border iri hagati y'u Rwanda na Congo ni yihe? Nizi movement, ikibazo cha Rwanda, Congo, Rwanda, Burundi, ziriya zari nk'intara za Congo. Noneho muri urwo rwego, noneho abantu kuva mu Rwanda kuza kwiga muri Congo cyangwa kuza gukora muri Congo, ntabwo byari bigoranye kuko byari bisa nk'aho ari amaprovinsi amwe, kimwe n'uko umuntu bitagorana kuva muri Kivu ngo aje gukora muri Katanga cyangwa ave muri Katanga aje gukora muri Bandundu. Nuko noneho igihe imipaka yaje gukazwa, noneho hakabaho u Rwanda rukikukira, Uburundi bukikukira, bikaba ibihugu. Hasibe kandi kuba iyindi immigration y'igihe cy'impunzi za 57 na 59, mbese baje guhabwa nationalité par défaut, mbese babahereza ubwene gihugu, mbese kubera yuko hari inyungu mu butu yari afite muri abo Banyarwanda bari hariya, especially Bisengimana ari wo wabisabye. Noneho iki kibazo nticyarekeye aho ngaho, bari abantu intambara kandi zasuye kandi kuza kuba 1991, hasuye kandi kuba imvururu hagati y'iriya frontiere. Abantu
b'inkotanyi cyangwa izi FPR baza gukora amakampanye yabo basensibiliza amakambi nguko bari barahungiye muri ibi bihugu bizungurutse u Rwanda, Ubugande, muri Tanzania na Burundi na Congo. So ibi bihugu byari bizungurutse u Rwanda, byari zirimo impunzi z'abanyarwanda b'abatutsi bashaka gukora rebellion yabo yo kugira ngo bagaruke mu gihugu. Noneho muri izi rebellion zabo bari ko bakora, baragiye bagera naho barikinga Abanyamulenge. So noneho baragenda baja kujoininga iriya struggle y'inkotanyi, iriya struggle y'u Rwanda. Ariko mu kuyijoininga Abanyamulenge bayijoininze batekereza yuko byenda hari ikintu bazabafasha, kubera igipindi bari ko batera berekana yuko bafashije za Tanzania, Tanzania zafashije Uganda, Uganda yafashije u Rwanda. Intwari sinzi nimba ari tutari kukumva expert kumumva. Oya nanjye yagarutse. Sinzi ne ari umuntu wari wahamagariyemo. I'm sorry. Byakatitse bigeze hehe? Hello? Oui, ni none ahangaha ntandi seconda rishize sinzi ko nari mbayigize gato ariko none ntana amasegonda atatashize. Warugeze ahantu ngo bari kubakora amakampeni mu bihugu frontiere ngo bari bageze ku Banyamulenge naho zakatiki. Ego, okay, niho narindi. Noneho baragenda baja kujoiningira struggle batekereza yuko hari igihe nabo bazafashwa kuko kampanye y'ingotanyi zavugaga yuko bafashije Tanzania ba Museveni, nabo barabafasha mu Bugande, nabo bagiye kuza mu Rwanda, muze mudufashe natwe tuzabafasha kugaruka hano mu gihugu cyanyu. Noneho ibyo ngibyo ni ibibazo zagoye cyane, ariko nanone biza gushoboka. Hari Abanyamulenge bagiye bajoininga iriya struggle yabo. Noneho leta, ariko kera dusubiye inyuma, kera hari conflict kuba igihe iriya buriya bwene gihugu butanzwe, kubera aba bantu bari basa n'abantu bize, bari bafite ubumenyi bwinshi. Noneho bashaka ku influence aba batutsi baba autochtone n'aba Banyamulenge ko bagomba kwihuriza bose muri iri zina ry'abatutsi. Nibwo buryo bwo kugira ngo bagwize imbaraga, babe umuntu umwe, bavukane n'isano n'ubundi basanzwe bavukana nubwo ari imipaka yabatandukanyije. Ariko ubu nyine twese twabaye abakongomani, nta mpamvu tutagomba kuba umuntu umwe. So muri bake b'Abanyamulenge bari baciye ubwenge, bareba iki kibazo amaherezo nubwo ingoma ziza zihinduka, kandi iki kintu nituzingiramo kizaduteza ingorane n'akaga gakomeye. Nibwo batangiye gutekereza kwitandukanya n'iki gikorwa cy'abatutsi, batangira gutekereza ku izina ry'Abanyamulenge. Noneho iri zina ry'Abanyamulenge si ukuvuga ngo baritekereje ubwo ngubwo, ahubwo ugize ngo ukurikirane iri zina ry'amateka y'Abanyamulenge. Izina ry'Abanyamulenge ryabayeho kuva kera cyane, imipaka itarabaho n'abakoloni bataragera muri Afrika. Ariko iri zina riza kunyohwa, barariniga bashaka kurimara, batwita Tutsi Ditombwe, batwita Banyarwanda, mbese Banyarwanda, n'abandi bakatwita Abanyakibira, abandi bakatwita Abatutsi, abandi bakatwita Abarundi. Ibi bintu byose byazanye conflict ku izina ryo kutuidentifiya turi bande. Uku dufite iriya tribu iri hariya muri Plaine de la Ruzizi ivuga ngo ni tribu Rundi, niko natwe twari nka tribu Rwanda. Noneho Abanyamulenge bumva yuko iki kintu ntabwo gifite ihame ry'izina ry'ubwoko, kuko ndi turi n'Abanyarwanda, ahubwo ni kishaka kutugira abanyamahanga. Nimba aba baje mu mirimo cyangwa bahawe nationalité, hari igihe ushobora no kugira ingorane cyangwa ibihugu biza bihinduka, bakazafata abantu bagasohoka kandi bakabasubizayo. Mu magambo makeya, Abanyamulenge nuko bitandukanyije n'iriya systeme, bitandukanyije n'iyi systeme y'ababisenga Imana. Ari Marehemu Gisaro wabikoraga, niho haje kuvuka urupfu rwa Gisaro, bashaka kugira ngo barebe uburyo iki kintu gishobora kugira impact mu Banyamulenge kikagira umusaruro. Ariko Abanyamulenge barahagaze, bitandukanya n'iri zina ry'abatutsi, kandi kuri uyu munsi ntawe utabibona yuko abinyushije mu bwenge bukwiriye yuko iki cemezo cyafashwe n'Abanyamulenge ari icyemezo cyari kiboneye kandi gikwiriye. Uyu munsi
kidutandukanyije n'aba bantu batwizirikaho ku mpamvu z'inyungu zabo, ariko bashaka kudukoresha twebwe gusa kugira ngo batugire uruganda rw'icuriro ry'intambara, ariko nta nyungu dufite muri izo ntambara ziriko zikorwa. Mu magambo make tugaruke kuri sije yacu. Noneho Abanyamulenge bamare kwitandukanya, hamaze kuba iri zina ry'Abanyamulenge, noneho bamaze kwinjira hariya mu Rwanda. U Rwanda impinduka zirabaye, FPR iraje ifasha igihugu, imare gufata igihugu igifata hamenetse amaraso y'Abatutsi n'Abahutu batagira ukuntu bangana hariya mu Rwanda. Kwanza fast zaba mu ntambara, zaba n'ibi bya genocide. Abanyarwanda n'abandi bapfuye nyuma y'intambara za 1994 bishwe yuko ibibazo babashinja ibibazo by'ubucengezi mu burengerazuba bw'u Rwanda nibi abantu. Tugaruke noneho Abanyarwanda bahungiye muri Kongo, bari barimo na fare, bakabamwe n'abaturage, bakabamwe n'interahamwe, baguye muri ariya makambi, n'abandi bakongomani biciwe mu kavuyo, n'abandi bahutu b'abakongomani bari batuye hariya bazize gusa kuba basa n'Abahutu cyangwa bavuga ikinyarwanda, tibamenye kubatandukanya n'Abanyarwanda bapfiriye muri izo ntambara n'ibihumbi n'ibihumbi. Mbese mu magambo makeya, izi ntambara zose ziraba, intambara za 1996, intambara za 1998, intambara za kugeza kuri izi za 2023, izi ngizi turiko turwana none ziri hariya iwacu. Ntabwo intambara, nta nubwo leta y'u Rwanda iyi FPR yigeze ikura inkota mu rwubati, ureke kwica gusa kubw'inyungu zabo, ahubwo inatwica twebwe ubwacu ikoresha. Ngo twatatiye imigambi yayo, twatatiye ibi, imigambi yayo no kugira ngo badusenye hariya, bazashakishe impamvu noneho yo kuburana yuko batwirukanye turi Abautoctone hariya, noneho baduhereze n'ubutaka bwacu. Bagiye babivuga mu ncuro nyinshi, nimba bashaka kubirukana nibabirukanane n'ubutaka bwanyu, nimba batabakunze nibabangane n'ubutaka bwanyu. Ariko iyi yari politike itari yo kubango ko barashaka kugira ngo tugire ubutaka twitirirwa cyangwa duhabwa cyangwa tugiriraho amahoro, ahubwo ari ukugira ngo muri ubwo bujiji n'urwo rujijo bashobore kudufata anotage y'intambara no gusahura kwa buri gihe budaca, z'intambara z'urudaca kugeza kuri uyu munsi ziri ongoing on hariya ku butaka iwacu. Abanyamulenge bitandukanyije nabo babitangiye kuva umunsi batangiye bambuka ngo nibambutse Kabila birukanye ngo nibatahe, batangiye basaba Abanyamulenge yuko bagomba gusubirayo. Turasubirayo kugira ngo twebwe turi Abakongomani. Abatutsi bo muri Nord Kivu bashatse kugira ngo babyange, barabishe babicira gushira, kugeza aho babonye nta yindi option bafite, barajoyininga baragenda. Ariko kuva ico gihe basize bateguye inzira ibihumbi bafite zo kuzanetraliza Umunyamulenge, akazemera gaca muri iyo korodoro yabo yo gusenya hariya no kurimbura hariya, noneho bakabona ingingo zo kubahereza buriya butaka cyangwa zo kwinstala kuri buriya butaka, bakora ayo mabi yabo yose no kureba ukuntu bashobora kumeza gusahura. Abanyamulenge nuko bitandukanyije n'iyo leta. Noneho turebega noneho uyu munsi ese FPR birakenewe yuko uyu munsi igomba gutabara Abanyamulenge. Ese Abanyamulenge baratabarwa na FPR ibatabaye kuki? Abanyamulenge twatewe ubwo ngubwo tubaye duskipinze ikintu cyo muri Nord, tugiye gufokasinga hariya iwacu ko Abanyamulenge bakeneye ubutabazi bwa FPR. FPR kwitwaza inshusho yacu bagomba gusobanukirwa neza yuko batagiriye Abatutsi impuhwe bari mu Rwanda, bari mu butegetsi bwa Habyarimana, bakavuga ngo babonye ari inzoka iyizingiye ku gisabo, bahitamo gukubita inzoka n'igisabo cyose kimenekeramo. Mbese icyo bakeneye n'ubutegetsi ntacyo bitwaye nubwo homeneka amaraso y'abandi igihumbi, icyo dukeneye twakibonye. Ntabwo twebwe Abanyamulenge twumva yuko tugomba gudispoza ubwoko bwacu ngo tuburimbure kubw'inyungu z'intebe z'abantu babiri cyangwa umuntu umwe,
kugira ngo abone ubutware cyangwa abone ijambo cyangwa ngo abone ubutaka. Iki kibazo cyo kumva yuko bagomba kuduhendesha yuko nta impinduka zose zisaba igitambo, Abanyamulenge baba igitambo. Ese icyo gitambo FPR isaba Abanyamulenge kirangana iki cyangwa kizaboneka hehe kiruta igitambo Abanyamulenge basanze bakoreshwa na FPR 96 bakagera Kinshasa, bakakora iza 98 za RCD, bakarwana bakagera iriya, tugere no muri izi ntambara z'amanyanga zahangaha za Bukavu nizi zabo bazamuka hariya haruguru mu Minembwe 2003 2002 2004. Iziriya ntambara zose z'amanyanga zarimbuye Abanyamulenge bikaza no kuviramo n'imfu zo mu Gatumba. Niki bari bagamije? Ese igitambo kizana amahoro cyangwa kizana igihugu gisa gute? Ayo maraso abasate cyangwa abayitwate noneho kugira ngo FPR tubwira amaraso bo batanze kugira ngo babone igihugu, noneho natwe tuyigireho, noneho tumenye zenda twoba hakenewe groupe A ariko twebwe tukaba dutanga B, akaba ariyo mpamvu bitarabona igisubizo. Nitubwire ni yihe groupe y'amaraso bifuza, noneho tuzoje mu bitaro tudishaka abo ngaba aribo tuzobahereza ababatsi imitwe, noneho tubone igihugu. Ni yihe nkota izaduhesha umutekano iwacu twifubitse u Rwanda? U Rwanda rwumva yuko rudufitiye ishaka yo kuturwanirira kugira ngo FPR ifite ishaka ryo kuturwanirira kugira ngo iduheshe igihugu, itanga abasore b'Abanyarwanda, ifate budget y'igihugu, ahari abakene n'abatindi bariko basenyerwa batanafite n'icyo kurya barayara mu mayira batagira uburaro, ngo FPR ifate amamiliyoni y'amafaranga yo gufinansa intambara muri Kongo kubw'impamvu z'urukundo rwacu. Ari Abahutu ari Abatutsi bagize uruhare muri izo mpinduramatwara bavuga yuko ari ubutegetsi, bose ubu nyine barisanze hanze y'igihugu, barahunze inkota yabo. Ari nabo batsikacumu ba genocide baricitse hariya mu Rwanda, n'uyu munsi bapfa umutagenda umuhenerezo, abenshi bari mu maprizo, abandi bari hanze y'igihugu barahunze, nta muntu ufite ku exprima cyangwa ngo avuge ikibazo. Mukumva yuko iyo FPR itaragiriye impuhwe, mugani wa Bibiliya niyizivuga ngo Imana itaragiriye ngo impuhwe, ngo itaragiriye impumye ishamye ry'umwimerere, ngo ni gute izagirira impuhwe igiti cy'ingurukizi? Itaragiriye impuhwe Abatutsi babo kandi basangiye n'ubwene gihugu, izatugirira impuhwe twebwe tutanahuje ubwoko, tutanahuje n'amaraso, tutanahuje n'ubwene gihugu? Nguko baraza kwitwaza ngo dufite ngo ishusho ngwisa. Ijo nibigaragaza yuko ari uburyarya n'uburiganya n'ubugome n'ibinyoma bidafite kuzatanga umusaruro n'umwe, ngo twumve yuko Abanyamulenge mu bibazo dufite muri Kongo yuko ubutabazi bugomba kuva mu Rwanda, abo duhuje ngo ishusho, ngo noneho ngo baduheze. None se abadutabaye, reka tuzite ko ari ubutabazi, abadutabaye 96 kugeza kuri uyu munsi wa none, bakaba barohereje Red Tabara hariya, bakaba barohereje M23 ikabiri hariya, zaduhaye umutekano. Ese FPR iradutabara uyu munsi Murenge niki cyabaye? Itaradutabaye Mibunda ihaye isenyuka, itaradutabaye inka irurenge na Bungeri bashize, itaradutabaye Indondo na Rurambo abantu bitse mu muhanda. Ureke no kuvuga ngo kudutabara, ngo idutabare mu buryo buri physically no mu buryo gusa bwo kumenyekanisha ikibazo turimwo, ahubwo nabagerageje kukivuga nk'ababukuru ntwari barabafasha, barabayica, barabaniga, banashinyagurira n'imirambo yabo. N'abandi banze gukoreshwa nabo bagiye bagonga, abandi bakabica kibanda, abandi bakabaroga, tuzi batagira ukuntu bangana. Izo mpuhwe n'urwo rukundo niyo plani wumva yuko ngo badukubise ngo akanyafu, ngo karango kara akanyafu ngo kudusubiza ku murongo. Ese nimba kare ari akanyafu kamaze ziriya nkakakamara amazu kakamara n'abaturage, umunsi
bazaduku ejo no twari ko tuganira handu umuntu ngaba ngo se ngo aho ngo ako kanyafu ngo nimba bise akango na kanyafu katugejeje kuri uru rwego katugize impunzi dukwiriye amahanga yose aho bazodukubitira inkoni bizogenda gute bene data icyo nshaka kuvuga FPR aya matiyatire yose irimo yahamagaye Abanyamulenge bavuye mu Buraya bavuye muri Amerika bavuye za Kenya bavuye za Uganda bavuye mu Minembwe ngo bagiye hariya ngo igiye ngo kubahereza ideology ngo y'ukuntu ngo intambara ngo gomba ngo kuja hariya ngo bakabahereza ubutabazi ngo ibyo bakoze byose ngo baravyemera ngo na makosa ngo ariko ngo ubunyine ngo politike ngo zizazihinduka ngo none ngo barahinduye ngo umuvuno ngo ntaco tukibatwaye mubaye bene wacu tubagiriye impuhwe turabakunze tubabaranye namwe noneho twemeye natwe no kuvuga ngo dufatikanye tupfe ku bwanyu ubu buzaba nka buriya butabazi batabaye muri Vyura mu cyimbo cyo kubaremesha barabasenyera barabamenesha baragenda uyu munsi bakibesha Abanyamulenge ngo bazamuye inani bazamuye RDF hari cyangwa ngo bagiye ngo gufidingwa ideology patriotisme y'ikindi gihugu mu kindi gihugu turi abakongomani tugomba kumva yuko tugomba kurwana intambara nk'abakongomani cyangwa tugasobanura ibibazo zacu nk'abakongomani nta bufasha bw'umunyamahanga kubera iki ese u Rwanda nirwo duhanye imbibi gusa cyangwa u Rwanda nirwo ruza amakuru y'ibibazo Kongo ifite kugira ngo ari yitabara za Tanzania ziraho n'ibindi bihugu byose bitazabizariya tugomba kuba abanyabwenge tukamenya neza yuko Abanyamulenge igihe bari bakeneye ubutabazi subu nyine abadutabaye ni leta y'u Burundi nubwo iyi leta y'u Burundi yadutabaye nayo ku munota wa nyuma ariko titwirengagije n'uruhare rwayo yatabaye indirectement butari mu buryo buri physique ubu Abanyarurambo barazamutse baratuye bararenze izi ngengabitekerezo z'abahutu n'abatutsi batuzanamwo twebwe Abanyamulenge ntitubamwe abatutsi n'abahutu turi Abanyamulenge ibintu no kubango zirangabo z'abarundi ngo zagiye hariya ngo nabahutu mu mwanya wari wose ngo bokora ibara ngo bobamara ngo ubutabazi bw'abarundi bw'abatutsi b'abarundi bwatugiriye akamaro buranadukamiye ubunyine Abanyamulenge baratuje nta muntu uraye mu gihuru n'inka zanyazwe ko ziragaruka ariko ubutabazi bw'abatutsi bw'abarundi bwamaze inka mu biraro bumara n'abaturage n'abana n'impinja n'abagore ubutabazi bwa RDF twarabubonye iriya misozi yari yuzuye ingabo z'abatutsi zifite na Air Force hejuru yazo barimbura Abanyamulenge uyu munsi nuruhe ruganda Kagame yajanye mu mutima wiwe kugira ngo bawucure ahinduka undi muntu utarurya tuzi nta butabazi Abanyamulenge bakeneye bwa FPR nta butabazi Abanyamulenge bakeneye bw'abanyamahanga Abanyamulenge dukeneye intebe y'ibiganiro mu buryo bwo kugira ngo tube umuntu umwe izi ntambara FPR z'amacyakubiri n'umwiryane no kwicana hagati yacu yatubivzemwo twitandukanye nabyo titurakererwa kugeraho dufata umwanzuro wo kwitandukanya n'uyu mugambi mubisha uza kuturimbura unadusemamo amadesordre unabiba n'inzango unategura n'intambara zica abantu n'abari abaturanyi bagenzi bacu bigakomeza gukreatinga conflit na hene na vengeance zidashira ahubwo iki ni gihe tugomba kuvuga ukuri tweruye yuko intambara zose zabaye za FPR hariya nta ruhare rwacu twazigizemo niyo yaziteguye niyo yatraininze niyo yazisupportinze haba mu buryo buri politique haba mu buryo buri logistique haba no mu buryo bwa execution FPR igomba gufata izo responsabilité nta ntambara twebwe Abanyamulenge dufitanye na Kongo nta n'intambara dufitanye n'ari amoko nta n'intambara dufite hagati yacu twebwe twenyine usibye izo symptoms izo virus za leta y'u Rwanda z'iyi leta y'u Rwanda iri hariya ituzanamwo gututumba ntabwo tugomba kumva yuko solution z'ibibazo zacu zose ikibaye cyose tugomba gufata imbunda n'ayandi moko yahuye n'ibyago hariya mu gihugu dufite abandande bari hariya n'abaturanyi muri Nord Kivu barashize ADF yaratemaguye ibintu zabo zasenye titwoshobora no kwishira ku rwego rumwe
nta munsi bigeze bafata imbunda ngo baje mu Bugande ngo kubera ko bafite bene wabo babandande mu Bugande ngo baje kubabwira ngo niba supporting ngo bagabe ibazana intambara ku gihugu. Abakasayi bafuye igihe kingana iki? Tuvuge inshuro ko baratukageza abantu bangana iki bagiye bahura n'ibibazo amoko, ariko kandi afite ayandi moko hakurya y'indi frontiere, ariko nta munsi numwe bigeze baje kwiyambaza izo frontiere ngo nibaze babatabare ngo igihugu cyabanze, kugeza aho bamaze gukoropa ubwonko bw'Abanyamulenge bakabumvisha yuko Kongo yabanze si igihugu cyabo, igihugu cyarapfuye, leta tugomba niwe mwanzi, bakibagirwa intumbi bariko bahindura Red Tabari maze gusogota. Nta ntambara nimwe Abanyamulenge n'aba bose biriko basakuza ku media bavuga ngo dufite ngo intambara ya Kongo ngo leta ya Kongo ngo niyo zitwica ngo niyo yatumaze. Intambara za Murere ntabwo ari leta ya Kongo yazizanye, ahubwo twebwe twari mu ruhande rwa leta, ziriya barabanzi ba leta bisha Abanyamulenge. Turebe izi za Red Tabari za Mayimayi aba ya Kutumba, leta yarashe ya Kutumba hari iramurutsa za Bubwari, ni aduyi w'igihugu. Noneho batwigishe batwumvise yuko irresponsabilité ya leta itugize iyigize umwanzi, noneho ibo bariko batwica babaye inshuti. Ibyo ntibigomba kubaho. Abo bashutse nabo ngabo bashutse, ariko twebwe twarabitahuye kandi twarabibonye ndi tuzabyemera. Nta butabazi n'abagiye gusaba ubutabazi bw'u Rwanda bamenye yuko ari intambara bazanye Murenge itazashira. Abazazamure FPR cyangwa bazamure M23 bamenye yuko Abanyamulenge, narabibabwiye mu biganiro bindi nakoze kuri YouTube, ndababwira ngo nibabigerageze bazamenye ukuri k'umunyamulenge batazi. Aba bakoresha biriko bavugana hariya ku matelefone ngo nibo bafite influence, ngo naba docteur, abandi ngo naba pasteur, abandi ngo naba chef, abandi ngo nibandi ngo babaguriye amamoto, abandi babahaye ngo duprime twa buri kwezi, ngo bumve yuko bagomba gufata ibyemezo ngo Abanyamulenge bose baza following. Bazabigerageze bazamuke muri iriya misozi, bazaturikanwa n'umuriro wa volka batarigera babona, bagiye kubona intambara batanabonye muri 2002. Bararashwe bataha batumva batabona, n'ubu ngubu ibishigo z'ingabo zabo biracyarambara iriya zabuze gihamba. Ndakubwiye FPR yibeshe ije imurenge kuri uyu munsi wa none, ikoresheje uwo ari we wese, yaba ari umunyamurenge cyangwa yaba ari ubwayo na ziriya nani. Ndakubwiye Abanyamulenge ubu nyine twamenye ubwenge kandi tuzi to dushobora gukora, kandi turi ready kugikora, kandi leta y'u Rwanda izacishuza kandi itanarebye neza byayikuta ubuzima bwayo bwose. Murakoze niyo presentation nokora. Murakoze cyane, ndumva ntacu norenza kuzo muvuze, ahubwo agashama yarambwiye ko ari bize gatoya kandi niwe umfasha dufatanya gutegura ibiganiro. Sinzi nimba hari ikibazo bazi intwari cyangwa wenda cyo wagira uvugaho bukeya mbere yuko uba bize, then turaza kuzamura abantu babaza mu kanya. Nasabaga niyegereje na Manyota na Emile baje nyuma, saba ko ni mubona kanya rwose muza kuduha intervention namwe, ndetse n'abandi bose n'abavandimwe b'Abanyarwanda nabonye hano nabo muri Nord, mwese muhawe ikaze. Na Noble Marara tuguhaye ikaze, buri wese uza kumva hari ico yagira ico avugaho turamuha mic. Gashama wawe gira ico uvuga wenda mbere yuko uza kuba bize, hanyuma tuze gutanga umwanya ku bandi. Murakoze. Ndabaza akabazo kamwe wenda nihuta kuko nsa n'ufatiriweho. Mutumirwa hari ibintu vuze yatanga presentation, ariko nkagaruka kuri no titre hano hejuru. Ese ubona ko ntaho bafite bashingira bavuga ngo baraza kubatabara mu gihe hari abamilisa bica muri Tabara za Mayimayi zose, yaba Mutetezi ya Kutumba na Bibazo bishambuke, ndetse n'amayeri mamwe ya leta, Amondosi bayave n'abamuhima n'abandi uriyempurika muri abwicanyi bw'Abanyamulenge. Ubona ntaho bafite bahera bavuze ngo baze babatabare babakize za Red Tabara, ntaho bafite bashingira n'ibibazo bihari? Mutumirwa wansubiza ko kabazo. Ya murakoze cyane. Ikibazo cy'ubutabazi uko kimera, ntabwo ubutabazi buturuka kwanza nje uje ukeneye gutabarwa, nije ugomba gusaba ubutabazi. Ntabwo ari wowe ugomba kuntwerera ubutabazi ndashaka. Ziriya ya Kutumba muri 2010 mu kwezi kwa
kwa 12 ndagira ngo nibwo yatangiye gukora relation diplomatique leta y'u Rwanda imushaka iragenda iramuzana muri 2011 yakutumba aragenda ajaga ko niho yakoreye amaformation kugeza aho yabaye equipped babahereza bababwira ko batabahereza imbunda ngo babahereza amato y'intambara bashiramo na za tweru yakutumba bamusupportinga ararwana afata uriya mushasha wose hafi guruka ari ibubwira yakutumba bamuhereza guhostinga kubera ko bamubonye mu indege bamuhereza guhostinga yakutumba n'uwitwa General Alida w'umupfurero wo mu Masango aba bantu bombi ziyelema zombi nizo elema ziri direct zikorana na FPR baragenda babaraba ekipa bumva yuko bagomba kuba connecta n'abandi bantu aba babo bakoresha ntushobora kuvuga yuko ari abacakara babo igihe bakeneye cyose baragenda bakabatora bakabashira mu ndambara bakageraho bakabagusha bagasaka kandi bakagaruka bakabatora bakabashira mu ndambara tibatahure ibizo barimo babafata babereka yuko bagiye kuzafatikanya n'abanyamurenge kandi bagiye kubahereza umusada baraza babajoininga aza kujoininga mu za Red Tabara barabacumbikira kugeza aho bakoze biriya bikorwa byose mu bufatanye na RDF na Red Tabara na Yakutumba na Alida izo ntambara zirakomeza kugeza kuri uyu munsi wa none amaze leta y'u Rwanda iradutabara ku ngabo yohereje muri mission hariya ubwo butabazi bushingiye iki ubutabazi yoshobora gukora no kwizduringa zira forces zigasubirayo nimba bicuza kuzo bakoze niba withdrawing Red Tabara na zira mayimayi bazikure mu buriya buheza nguni bwose babahaye izo ngivyo biratugaragariza guhinduka kwabo ariko kuba ngo tubahereze inzira bongere y'izindi force ngo nibwo butabazi ivyo ngivyo ntabiriho mbese nshatse kuvuga yuko ntacyo bashingiraho kudutabara turi abakongomani n'abanyarwanda ibibazo bya Kongo bavyinjiramo gute ninde wabatabaje ta nama yabayeho y'abanyamurenge cyangwa ushobora no kugaragaza mu ndambara zose zabaye carnet de charge hagati ya leta y'u Rwanda abatutsi cyangwa abanyamurenge babasaba kubatabara ahubwo barabifashisha bakabagira parapluie gusa yo kugira ngo bagaragare yuko atari bo kabiriya bavuga ngo M23 iriya ngo hariho makenga ngo nabisimwa ngo nibo ngo na Berté bisimwa ngo nibo barwaniriye ntamba mu yihe resource nivyo ngivyo bashaka kugira hariya barebe abo bashobora kwifundamo biyambike noneho ngo bavuge ngo baje kwirwanaho kurinde baje kuturwanaho kandi aribo baduteje ntabwo ubwo butabazi ntashingiro bufite nta nubwo dukeneye kandi nimba muzi ko hari umunyamurenge ubukeneye cyangwa wabusabye nawe yazaza akazabidusobanurira hano tukamubaza murakoze sinzi nimba wari usoje ku buryo Ego nashoje yes murakoze cyane wareka nkumubaza akabazo mbere yuko twakira nabandi mubaze nta kibazo murakoze cyane hari akabazo nashaka kubaza ku bintu ari yavuze hari ikintu jenza nibaza usanga abantu ku bintu wari wakomojeho bakunda kuvuga kuri iriya immigration y'abanyamurenge wari wabiciye reka banze subira inyuma gatoya sinzi abanyamurenge benshi bataba baza amateka na bideraza kubinsubiza no munyamateka bakunze kuvuga ngo abanyamurenge ngo twaje tuva ahantu henshi ngo hatandukanye ariko jewe uko XP ntabwo tumva fungura mic ukasoza ni kuri immigration nakunda vuga y'abanyamurenge bakunze kuvuga abantu benshi basanga natwe tubivugamo sinzi nimba hari umunyamurenge bizwi wa mbere wazamutse ya ruguru wavuye ahantu runaka njemba numva ko origine y'abanyamurenge ari muri Kongo hari abaje babasanga muri Kongo hakaba n'abandi baje
bava aho ngaho nyine henshi bagenda bavuga hatandukanye. Ni kuko nk'ishingiro mba ishingiye kuri ico kibazo, ni kuko utagenda kubaza ngo se ngo bari abatutsi b'i Rwanda ngo bavuye hehe, bavuga ko ari abatutsi b'i Rwanda kandi by'ukuri nabo bafite aho baje bava. Ikibazo cyanje icyo ngicyo nshaka zo kwinsubizaho nabaseka nimba ashaka yanakinsubiza yumva ko ari cyo kivugaho. Ikindi cya kabiri ni iki kintu abanyamurenge cyangwa n'abandi bantu bose bari basanzwe basa nkaho bahahamuwe n'iriya leta y'u Rwanda. Si twebwe twenyine z'ukuri twaba twarahahamuwe na leta y'u Rwanda, uretse na urebye na perezida wari uyoboye Congo Kabila, bigeze kumubaza ngo ese ngo ni kuvuga ku rupfu rwawe, abanza kubabwira ngo se ngo urupfu rwa papa wanje ngo niko ruteye urujijo gusa, atanga no ku rupfu rwa perezida wa ntuze wa Amerika Kennedy. Ibyo ngibyo byose nje numva ko u Rwanda rwari rufite imbaraga zikomeye kumva ko umuntu yahahamuka afite ishingiro, kubera ko n'ubundi rwari rusanzwe rutegeka Congo muri indirect umuntu ashobora kubibona kubera ko rwaje kugira rushaka, rwaje gukora urugize. Ariko kuri uno munsi wa none ese izo mbaraga kuri iyo leta y'u Rwanda yari ifite muri Congo ubu ngubu ziracariho, kumva ko umuntu yatinya kuvuga u Rwanda amakosa yago, cyangwa yakwiyumvisha ko u Rwanda kuri uno munsi wa none rwavogera Congo kuko byahoze, tukumva ko n'abo bantu bahahamuka bafite ishingiro by'ukuri, ngo izo mbaraga z'ukuri ziracyahari ku Rwanda ko twari tuzi u Rwanda muri iriya minsi yashize. Niko n'ubu ngubu bikimeze, bikaba bizatuma abantu bose birinda kuvuga kuri ubwo butegetsi bw'u Rwanda. Abantu benshi batinye kuvuga, bakaba banarukorera kubera ubwoba. Murakoze cyane. Batarasubiza mutumirwa, utarasubiza bukeya, ni byiza ababaza ibibazo bijanye na sije, niba ari amateka tuzashaka umwanya wabyo nabyo tubibamenyesha, dutegura ibyo sije, ariko tugerageze tugume ku murongo. Ibi bivuze no mu bandi bantu baza kubaza bagendere kuri presentation yawe na sije turiho kuri none. Sawa, mwakomeza. Nanjye na kubivugaho, ndumva urakoze bwo kubisobanura mbere y'igihe. Nabyo nari ngiye kuvuga abantu dufokasinge kuri dossier kuri subject yacu. Ese birakenewe ko none hari ubutabazi, abanyamurenge bakeneye ubutabazi bwa FPR. Reka mbanze nsubize kuri iki kintu cy'amateka. Nta munyamurenge wigeze agira hava. Abanyamurenge n'abakongomani nta hantu na hamwe twavuye. Niho navuze muri introduction, navuze ngo hari amateka abazungu bagiye bandika gusa, bagakurikirana gusa, kubera yuko aba basa n'aba bakomotse aha baturutse ukunguku. Ugasanga byenda nimba hari nimba babifitiye ibihamya, nabyo nta kibazo babigaragaza. Ni bisanzwe babigaragaza, bakagaragaza ukuntu abo banyamurenge nabo abo banyamurenge bitwaga bande, babaga muri Tanzania, babaga mu Bugande cyangwa babaga mu Rwanda. Usibye yuko bagenda babigeneraliza, usibye yuko ingwe ibyanditswe ngo nibyo ngo bagomba kwemerwa, ariko gabiriya ntabwo ari ibyanditswe nka biriya bya Bibiliya ngo ndibivuguruzwa cyangwa ngo wabyanditse ntiyokora mistake. Njyewe icyo nemera nuko ndi umunyamurenge, ndi umukongomani, nta gihugu na kimwe basogokuruza banje. Njyewe aho dukomoka ni hariya, ntaho twavuye, nta naho turi ko tuja, nta n'ugomba kudukanga, nta n'umunsi n'umwe ndaryama gutya mu ijoro ngo mu bitotsi ngo numve ngo bitakwira ngo yakoze discours ngo yavuze ngo aratwirukana cyangwa na Ruvumbu. Njyewe ahubwo nje yo mbitekereje neza, nza numva basa nabihambirira urusyo kwijosi bamara bakita mu nyanja. Izo ni intambara zitazashoboka kandi batashobora no kuvamwo. Dutegereza kurwana kandi tukazirwana tutazirwanishije amasasu. Ziriya ni intambara z'ibitekerezo. Kuvuga ngo urwanye ideology, uyirwanisha imbunda, wamara abantu. Ariko uburyo bw'intambara nziza tugomba kurwana ni intambara ya transformation. Mbese ijambo rya mbere transformation harimo ikintu cya training, hakabamo n'ikintu cya information. N'ibintu bibiri, hariho lack of information, kugira amateka y'amafuti n'ibinyoma n'urwango n'amateka yandi adasobanutse, nyina confusing abantu.
dufite devoir yo kweclaircir izi gape zose zituma abantu bitana abanyamahanga cyangwa bakumva yuko kwica undi muntu ariho ubona solution y'ibibazo ufite. Je nkavuga ngo turabakongomani, turabanyamulenge, nibo bwoko bwacu, niryo zina rizwi mu buryo buri officiel mu mategeko mu bintu byose. Abandi bahimba amagambo cyangwa bakaza kutwita uko bashaka ni uburenganzira bwabo. Ubu nyine unyise Paul ntibisobanuye yuko mba Paul, ibyangombwa byanje birangaragaza undi we. Turabanyamulenge, ntabwo imvugo zo gusubiramo inshuro nyinshi nguruhegeri bizahindura kuba umunyamulenge kuba umututsi, tibizabaho. Turabanyamulenge kandi abavuga ngo twavuye mu Rwanda nibabivuge kubera amarangamutima yuko bashaka kujayo. Nimba baravuyeyo nibagende, ariko twebwe turi hariya ntaho dufite kuja ubuzima bwacu bwose. Uriya ni umurage wacu, nta muntu wihitiye, ntabwo twabihisemo kuba hariya cyangwa ngo twisange hariya. Ni amateka tudafite ubushobozi bwo guhindura cyangwa kugira icyo twayakoraho. Turabanyamulenge, ayo mateka bayanditse n'ibyo bitabo, abaha bandika amateka bagende batwandikira amateka meza. Kandi nibatandika amateka uko ameze, simpamvu ngo bandika meza ngo babeshe, bavuga uko biri. Nta munyamulenge wavuye mu Rwanda, u Rwanda rwari rutarabaho, nta munyamulenge wavuye Bugande, nta Bugande bwabaho na Tanzania. Turabanyamulenge, turabakongomani, dukomoka imurenge, dufite iwacu. Ivyo ngivyo ni ibintu tugomba guharanira, tukaja kuri identite yacu neza n'umuco wacu n'ururimi rwacu ruko bagenda banyoha barumara. Tugomba kurushiramwe imbaraga tukarugarura. Ngaruke kuri sije yacu ku kibazo warubajije, ikibazo cyo kuvuga ngo leta y'u Rwanda yakwinjira muri Kongo nk'uko yahoraga yinjira. Habe na mbere ntabwo yinjiye uko ishaka, yinjiye yububa mu bitugu zacu, ikoresheje izina ry'umunyamulenge, ikoresheje izina ry'abatutsi, iremarema ibona ibyo ntibiha bifatika, itangira kurema ibintu ngo Rwanda fone. Ibyo byose ni ibintu by'amagemu politike adafitiye inyungu imwe umukongomani, idafitiye inyungu imwe. Ureke kuvuga ngo abakongomani bose, tinafitiye n'inyungu n'umunyamulenge cyangwa uwo mututsi cyangwa uvuga ngo avuga ururimi rw'ikinyarwanda. Niki boshobora gupresenta abatutsi bo muri Nord, ubutabazi bw'abatutsi leta bagaragaza bakavuga ngo ngiyi leta y'u Rwanda yaradutabaye, ngiki kintu yadukoreye, yadufashije muri iyi parcours yose y'imyaka yose tubayemo mu ndambara. Au contraire, iriya ngoma ya FPR yabaye icago gikomeye ku batutsi bose. Baba abatutsi bo mu Rwanda barahunze, benshi barashize, abatarishwe. Mbese umututsi uri hariya mu Rwanda ni umuntu uri aho ngaho utavuga uti nyamambura, ugomba kwikiriza yego inya nuko nyakubahwa nuko. Reba abatutsi bo mu Burundi barabashutse ngo nibagende bakubite kudeta, ngo bagiye ngo kubahereza igihugu, ngo bambura abahutu, ngo ubutegetsi ngo babuhereza abatutsi. Reba consequences zabyo, reba naho abatutsi ubunyene bageze. Aho tugende tuje hariya muri Kongo, ngo baje ngo bagiye kuduhereza ngo igihugu, ibyo bavuze muri 90 n'imisago n'ubunyene bakiriko bavuga ngo ko bararira ngo barahushije, ngo none bagiye kubitunganya. Baduha igihugu baragifite. Twese ubu ngubu 80% y'abanyamulenge n'abatutsi bari hanze y'igihugu. Tureba bari mu gihugu nabo bari mu kaga kubera impamvu z'igitutu cy'intambara bazitirira, ugasanga bari muri insécurité, babashize mu mutekano muke. Ntabwo ibi tugomba kuzemera. Leta y'u Rwanda ntifite ububasha bwo kwinjira muri Kongo, FPR ntifite imbaraga zo kwinjira muri Kongo cyangwa ngo itere ukuguru kwayo hakurya ya frontière, keretse gusa igihe muyitije amababa. Bitakwira niwe wavuze ngo akabwa ngo nugasanga hejuru y'igiti ngo uzamenye yuko hari umuntu wakazamuye ngo kuko ntikaza kurira ibiti. Tugatekereze yuko leta y'u Rwanda uzayibona muri Kongo idafite umuntu wayihetse ngo ayijaneyo. Murakoze. Murakoze cyane. Ndasaba wenda abashaka kubaza kwihangana gatoya, tumve Emile agira icyo avuga, ndetse nabaseka tunamuhana ikaze, sinari namubonye ko yaje, ndetse nsaba n'amanyota wenda nimbaza kubona umwanya nawe azamuke mugira icyo muvuga kuri sije, kugira ngo tubashe guha abantu ibitekerezo bigari byo kugira ngo babone uko babaza ibibazo. Zarushaho kuba byiza mubikoze niba mufite akanya ka Emile, minota wenda nk'itanu, hanyuma baseka, then amanyota naboneka nawe, hanyuma tuze kubona gutanga umwanya w'ibibazo. Murakoze. Murakoze kumpa ijambo. Ntabwo mfata umwanya munini, ariko nangize ngo mvuge kuri umutwe w'ijambo mwashizeho ko ari nk'ikibazo kibaza ngo ese kuri none
ubufasha bwa FPR burakenewe. Naringize ngo wenda nibaze iyi sije sinzi ko iyo aza kuba arenje wayiteguye sinari kubaza kuriya kubera ko ni kirasa nk'ikibazo kigaragaza ko hari ikindi gihe wenda ubufasha bwa FPR bigeze gukenerwa. Ngatekereza ko nta gihe na kimwe ubufasha bwa FPR bwigeze gukenerwa iwacu. Nkabona n'uyu munsi ubutarigeze gukenerwa burakenerwa none ari bo barimo gukora ibitumaraho, ibitwica, ibidusenyera n'ibikora. Ubwicanyi buhari bwose n'abantu bose bapfuye njyewe mbabara ku mutwe wa FPR. Hanyuma iyo ivuga ngo iraza kudutabara, iza kudutabara gutari yahaye twica. Ahubwo iyo mushiraho umutwe bazangwe se FPR ihagaritse ibikorwa byayo, hari ibindi bibazo twagira mu gihugu cyangwa se aba bantu bapfa bakomeza gupfa. Jewe ntekereza ko FPR baba ari mayimayi, buriya mayimayi ni za FPR. Buriya bitakwira mubona yigira kuriya, buriya bitakwira ni uwa FPR. Yakutumba akiri Yakutumba agifata igihe yarwanya akaza akagera za Uvira yari ataraba FPR. Aho bamujyaniye mu mahugurwa za Gako yagarutse yabaye Yakutumba tubona none, kubera ko bamuhuguye gufatanya na Tabara na mayimayi zabo. Tukabona abantu kubera ko nyine dusa nkaho njewe ubu ngubu naje gusobanukirwa ko Abanyamulenge bogejwe ubwonko, ariko twuzwa ubwonko twarangiza tukakomeza kubona abantu baturi imbere tubona physique cyangwa se masoze mugani wanyu tukabona n'Abanyamulenge, ariko indani nta Bunyamulenge burimo. Tukabona ari abantu ariko imbere nta bumuntu burimo. Tukabona ari abantu bize, nyamara amashuri bize ngatekereza ko ntayo n'ubu ngubu bagifite kubera ko bakorospye ubwonko. Ngeze kumva uriya mugabo wavuze ngo umuntu ngo baza bamujyana ahantu ngo bakamukaraga ngo barangiza kumwoza ubwonko ngo bazamubaza se ngo akavuga ngo ni ikijumba. Ntekereza ko aho hantu na bene wacu babajyanyeyo, bamaze kubagezayo nibo badukuriye biriya byose muzamubona izi mpamvu zose muzamubona z'ubwicanyi ziki. Abo bantu bavuga ngo bagiye gusaba ubufasha hariya, ntibagiye gusaba ubufasha nyine bwo kwiyahura. Nta bundi bufasha buhari, ni ubufasha bwo kumara abantu, ni ubufasha bwo kumara inka, ni ubufasha bwo kumara imihana, ni ubufasha bwo gutsembatsemba no gukora jenoside. Ubwo nibwo bufasha bashobora gufasha gusaba hari, kuko igihe cyose baje n'ivyo nibyo twasaruye. Ndatekereza rero ko nta mpamvu n'imwe yo kushiraho sije ivuga ngo ese ngo kuri none ngo ubufasha bwa FPR burakenewe. Ntabwo bwigeze gukenerwa iwacu na rimwe, n'uyu munsi sinizera ko ariho bwakenerwa. Murakoze. Urakoze cyane. Ndenda gusiguriraho gatoya impamvu nyine zitegura sije nkiyi nuko abantu bose badatekereza wenda nkuko umva ibintu bibaye ariko bimeze. Ndatekereza ko n'aya space twaza dukora makeya, ariko hari abantu nyine bakicumva ko tutegamiye u Rwanda tudashobora kubaho, batumva nikosa na rimwe. Ngira ngo muzamubona no ku space yo tugize ico tuvuga cyangwa abantu tukagira ico bavuga, abambere batwitambika ndetse ni bene wacu bumva ko turenga imipaka tukaja kuvuga u Rwanda kandi rurengana. U Rwanda ari umutabazi, rwatwigishije, rwadukoreye ibintu byose, nta kindi gihugu cize kibikora. Bavuga ibintu byinshi, niyo mpamvu dutegura sije nkiyi kugira ngo noneho nyine mutange ibitekerezo, musobanurira abantu n'uwari ugifite iyo myumvire wenda yuko ashobora kuba yumva ibintu mu buryo butari bwo abashe kugira nyine ico ahigira. Murakoze cyane. Reka twumve abaseka nawe yagisho bivuga. Murakoze. Wafungura mic
Mike yawe bigaragara ko igifunze. Bumva yego turakumva baseka. Ya baseka arasa nkaho akiri mu mbizi ukuntu. Nkaho network ari nkeya mu gihe wenda kiyatuganya network ayomanuka wenda buke turaza kongera tumuzamure. Reka twumve aya manyota nawe agire wenda ico tubwiraho umuntu w'inararibonye. Murakoze. Ya murakoze cyane ndabasuhuje. Jewe mfite igitekerezo gitandukanye n'icyabagenzi banje ku byo bavuze. Vuga ngo ese kuri none birakenewe ko FPR itabara Abanyamulenge n'Abatutsi muri DRC. Njyewe kuri njyewe ndavuga ngo yego. Kuko bazavuga ngo uwaroze niwe uzurogora. Rwose ibibazo abantu bafite hari ubu nyine ni ibya FPR ni nayo ifite n'umuti wabyo. Hari umuntu wigeze kumpamagara arambwira ngo ese uko FPR ngo irimo ipanga kudutabara iwacu ngo twokwemera nti cyane bwabo no munsi nukuduhagarikira ibitero bya mayimayi n'ibya Red Tabara batugabyeho iri haruguru iwacu. Red Tabara ni yabo, mayimayi ni yabo. Rero bafite kubabwira buriya mayimayi na Red Tabara bameze nka kurya ko urujoro kiri mu maboko y'umubumbyi. Ashatse yorukubita hasi akarumena, inkono nako iri mu maboko y'umubumbyi. Ashatse yikubita hasi akayimena gasaka bumbi yindi meze nka yayindi cyangwa kareka nta bumbi. Rero FPR idufashije rwose n'ukuri ifite umutima wo kudufasha. Iyo duhagarikira biriya bitero bya mayi na Red Tabara ikayikura hari ikayisubizaho yayikuye, hanyuma iwacu tugatekana, nta bandi bantu dufite baba twica, nta wundi mwanzi dufite. Umwanzi dufite ni mayimayi na Red Tabara nibo bamaze iwacu, kandi abo bose ni abakozi ba FPR. Rero kuri none ubufasha bwayo burakenewe, ariko apana yuko ishaka kwidutabara uko twebwe dushaka ko kwidutabara nimba koko bafite umutima wo kudutabara. No muri Nord Kivu naho novuga kuko ari uko. Nord Kivu hari hatekanye mwabantu mwe, hari umutekano urenze kwemera. Kuva M23 mu 2013 yahunga kugeza ejo bundi na 12 muri Nord Kivu wari umutekano. Twari dufite abavandimwe bari bororoye y'inka, twari dufite abantu bahingagayo, bakoraga ama business atandukanye. Nta kibazo umututsi yari afite hariya muri Nord Kivu. Nukuvuga ngo abatutsi bo muri Nord Kivu basenyewe aho RDF M23 byongeye kandi kwimena hariya bigatangira kubateza akavuyo. Kandi akavuyo bateje ntikasenye abatutsi bonyine, kasenye n'abahutu, kasenye abanande, kasenye abahunde. Nukuvuga ngo no muri Nord Kivu naho iramutse iretira ingabo zabo za RDF ikazikura muri Nord Kivu, abatutsi bahari n'abahutu botekana. Nukuvuga ngo iki kibazo mwibajije abantu bogisubiza ugutandukanye, ariko rwose njewe yaba nari mbonanye nuko wenda ntibontumira ntibompa umwanya ngo nganire nabo, ariko nganiriye n'abayobozi bayo ba FPR rwose no basaba ubutabazi.
kuko turarushe turarambiwe kuva muri 1996 batusukaho intambara 1998 2002 2004 2006 2012 turarushe turarambiwe niba dutabare baduhagarikira izo ntambara birirwa badusukaho umunsi ku wundi abantu bagomba guhindura imvugo tuvuga ukuvuga ngo FPR kirashaka kumenera mu Banyamulenge ibyo ngibyo ntibizoshoboka nk'ubwoko bw'Abanyamulenge byabaye 1996 zongera kuba 1998 nubwo biheruka kuva ubwo kugeza ubu nyine ntibirongera kandi kuba kandi ntibizongera kuba. Iyo tuvuze ngo irashaka kumenera mu Banyamulenge 1996 yameneye mu Banyamulenge batangaza ko intambara ari y'Abanyamulenge bahabaje gukuraho ubutegetsi bwa Mobutu wabura n'umunyamulenge n'umudekarara uvuga kuko iyo ntambara atari y'Abanyamulenge. Iyo ni ukuri FPR yameneye mu Banyamulenge 1998 irongera ibikora gutyo, ariko nyuma y'igihe gitoya cyane imaze kubikora Abanyamulenge barahumutse bamenya ubwenge, abitwa tuvuge nka bamuzehe Mutambo Personame bamu honorable ministre honoraire Mirere ministre honoraire Enoke Ruberangabo umuyobozi wa FRF Gasore Zebede, abo bose bahise bazamukira hejuru barayipinga. Nico gihe umunyamulenge yatandukanye na FPR. Naho uno munsi njewe ntabwo novuga, nta nubwo no bihamya, nta nubwo no bihagararaho, nta nubwo no biha umwanya ngo FPR ngo ikorana n'Abanyamulenge kandi byara n'umunyamulenge wohirahira gukorana nawe yo bikora nk'umuroza, ariko ntawoza hano ngo yihandagaze ngo avuge ngo ari kumwe nayo. Rero umuntu utihandagaje ngo avuge ngo ari kumwe nayo kubera iki tuje kuyimutsindira kandi nawe ubwiwe atayemera. Nza numva abantu benshi bavuga ngo runaka ngo azakorana na FPR, jewe nkamuhamagara nkamaze ngo se muzamukorana, ati ngizira kubi, ati nukwicecekera gusa nukwanga kuvuga, ariko ati ninde uyobewe ivyo badukoreye. Dufite abantu bashobora kubaryarya bakabahenda bakababwira ngo bari kumwe, ariko ndabizi kuko 99% y'Abanyamulenge ubovugana na FPR bamwe kubera kuyitinya bo kwemera bakavuga ngo turi kumwe, ariko akabanka kwa kundi wa wundi wavuze ngo uzaba haruswa muzayirye ngo ariko uwo muzatora ngo umukandida wanyu ari ku mutima. Nukuri ndahamya kuko none 99% abo FPR zigerageza kuvugisha baza bayemerera babayihema, kuko iyo bataza kuyemerera babayihema haba hariho umunyamulenge wahagurutse akaja kuri BBC cyangwa Voix d'Amérique cyangwa hano kuri Space akavuga ati rwose turayishigikiye FPR turayikeneye, ariko uko jejeho wese ngo sudukorana na FPR azayamagurukira iriya agahakana ijosi akarica wahita kumutsindira ibyo atemera. Kandi ga FPR ntabwo izikoresha Abanyamulenge ngo irabakeneye wenda ngo bayifashe muri politike, kuko bazabinjira ibyabo byose barabipanze barabirangije, ntabwo ikeneye umujanama. Aho haba n'ingabo ku rugamba ntazikeneye, iki ikeneye nuko gusa twebwe twemera kuko ikibazo ari icacu. Uyu munsi ntawe ucemera, uwo bakojeje bose azamasimbukira iriya kubera ibyaha FPR yakoze kuva nonansi kugeza uno munsi. Reba nkumva intambara turi mu kurwana niyo gusa dutegereze gusa twumve ko wari uzotangaza, ariko ntawo bikora. FPR nayo ngo umuntu aza guhisha ko kwangana ukamuhisha kubizi n'uburyarya abantu bose ko bararyaryana ariko ibya FPR byagiye ku mugaragaro kuva kera. FPR yananiranwe n'abatutsi babacika cumu mu Rwanda ngo izaje kumvikana n'Abanyamulenge bo muri Kongo cyangwa yumvikane n'abatutsi bo muri Kongo.
ntibishoboka n'ubu ryajya twese turaryaryana ariko ntabo ntidufite no kuzokorana nayo ibyo yadukoreye birahagije kandi yabidukoreye wenda tutayizi nzanibuka ari umugabo wigeze kuvuga aravuga ngo Kagame akimubona aturutse kure ngo yabonye ari umugabo w'igikundiro ngo ariko uko yagiye amwegera niko cagiye kigabanuka kiraruha kirashira 96 twamubonaga nk'umugabo w'igikundiro 98 tumubona nk'umugabo w'igikundiro ku minsi mikeya cyama kigenda gishira abakrimineri rero nukuryaryana ntimugira impungenge nta muntu wacu wenda gukorana na FPR kandi ikimenyetso n'ikimenyimenyi ko ntawe nuko ntawe urabyemanga ku mugaragaro ngo abivuge kandi ndizera ko ntawe uzabyemanga ngo abivuge kandi nico FPR gusa yari ikeneye ico yarakibuze murakoze